I raro I ngā tini mana ki tangata tātou ariki matua tama wairua tapu me ngā nahera pono ko te māngai hei tautoko mai ai nei ake nei ai. Ai. Nā reo whakamoimiti whakawhetai atu ki tā tātou ariki. Tuarua kia koutou te hunga mātaki e kaha tautoko ana I ēnei whakapāhotanga. Ka toru ki wā tātou rangatahi e kaha aki I ngā kōrero. I te pōnei, video 74. Oh, 74. Taku more here, please, hopefully. Alright, 74, I'm pretty sure it is. 74, ki te kore 75. Kia ora Tyson, kia ora Matua Keith. I te pōnei, ka whakahoki I ngā kōrero. Kia ora Roi Mata. Ki tērā o a tātou pāpātahu pōtiki wiri rātana. So I'm just going to translate for those who don't understand Te Reo Māori. First and foremost, give thanks to I Honga Mano, the host of many, for all his blessings that he rains upon us, Te Iwi Māori and the whole world. Secondly, to all of our viewers that support, share, comment, all of that. Big mihi, big mihi to you guys. Thirdly, I thought I'd show some acknowledgement to our rangatahi who support this kaupapa and support ngā huatanga o tā tātou Haahi, the works of our Maramatanga our faith. Tonight we're going to take it back to our Mangai's kōrero. So Mangai, O Divine Mouthpiece. So we're going to take it back to his kōrero. Video 74. Okay, ka pai. So this is the kupu that we're sharing tonight from the Mangai. So, e ngā pua te Haahi, ko koutou ngā kaiarahi o te Morehu. Waihoki, ki te tika koutou, ka tika ngā Morehu. Ki te he koutou, ka he hoki ngā Morehu. So, pretty simple this one. The Mangai is talking to our poa te Haahi and he's saying to them, you fellas are the leaders. Okay, you fellas are the leaders to our Morehu. And if your fellas' leadership is true and correct, that will also reflect on our Morehu. If your fellas' leadership is wrong or incorrect, that will also be reflected on our Morehu. So, our Papa is teaching us, or the Mangai is telling us, all the way back then, that the role of the poa te Haahi is very important, and leadership is everything. So what we should be seeing is that if the poa te Haahi are strong and true in their leadership, the fruits should show in the way of our Morehu and the way they live their lives. If you can see, when you look at your Morehu and something is lacking, then you have to ask the question, He hanga mahi o ngā poa te Haahi, kei te aha koutou. So, a bit of a conviction there, but it just re-highlights, how significant and crucial the role of our poa te Haahi is. And so, when we think of this kupu, what it's saying is that, our poa te Haahi, you fellas are the fathers and the mothers of our Morehu, I roto I ngā mea o te wairua. So, that being said, whānau, it's important that our poa te Haahi are feeding our Morehu the right kai, and also in terms of their role modelling in their lives, the examples that they are setting. If you're a bit huri haere in your mahi, the same thing will happen in your po. So, mahi a te mahi, engari, mahi kia tika. So that's the kōrero for tonight, whānau. Ai hoa mana rera, hei kupu aki I a tātou. Kia whakahokia ki tērā kupu rongonui, ko koutou ngā he para a ko tātou e whai ake. You guys are the shepherds and we follow. Nā reira, ngā tuahuatanga katoa, e tai ai tātou te kite. Dame Whina Kupa shared a very, very strong kupa when she was alive, and it was watch what you say, watch what our kids see, watch what our kids hear. Aua tuahuatanga katoa, they still apply now e hoa mana reira. Kei ngai kaiarahi, kia kaha tonu koutou. Tātou ngā rangatahi, kia kaha tonu hoki tātou. I roto I ngā tuahuatanga o tēnei awi nainei, kia kaha tonu tātou. Ai hoa ma. Te mana ki tangata tātou ariki, matua tama waira tapu me ngai e ruponoi, te māngai tautoko mai, ai nei, ake nei. Ai. Pomari e fans.